Selam aleikum, dragi učenici. Poštovani roditelji, nadamo se da ste svi dobro. Učiteljica Nitalija, danas ću biti vaša učiteljica za drugi razred. Pa počnemo. Predmet društvo i sredina, razred drugi, nastavna jedinica život na selu u gradu. Potreban pribor za današnji čas, sveska, olovka, gumica i udžbenik. Šta vidite na slici? Hajde, šta vidite prvo na prvoj slici? Pogledajte dobro. Vidimo jednu baštu. U bašti ljudi gdje rade. Tako, neko kopa zemlju. Neko bere jabuke, jel te? Hajde da pogledamo drugu sliku. Što vidimo na drugoj slici? Vidimo kako pada snijeg, što znači drugogodišnje doba. Radovi koje vidimo na prvoj slici, radu neko drugogodišnje doba, obično proljeće, a dolje nam je zima. Da, selo. Šta vidimo na ovoj slici? Šta vidite na ovoj slici? Grad, zar ne? Automobili, zgrade. Da li prepoznajete ovaj grad? Ovo je naš grad. Naš rodni grad. Grad u kojem smo većina nas rođeni, Prizren. Ovdje protiče Bistrica, naša rijeka. Imamo još par slika, razliku između sela i grada. Ovo su sve različita sela i različiti gradovi na slici. I selo i grad, ponovo Prizren, ovo je kameni most, jedna od najstarijih mostova. Dakle, selo i grad. I selo i grad su mjesta gdje žive ljudi. Gradovi i sela su naselja. U selu ljudi žive u kućama, uglavnom. Oni uzgajaju domaće životinje. Vidite neke životinje na slici. Prepoznajte ih. Recimo konj, krava i tako dalje. U selu ljudi oru zemlju, siju žito, kukuruz, suncokret i tako dalje. Vidite i na slici. Također sade voće i povrće. Grad je veliko naselje. U gradu ljudi žive u kućama i zgradama. U gradu ima mnogo ulica i mnogo automobila. U gradu ljudi kupuju na pijaci, u supermarketima, u tržnim centrima. U gradu postoje ustanove kao što su biblioteke, muzeji, pozorišta. Dragi učenici, što se tiče domaćeg zadatka, dogovorit ćete se sa vašim učiteljima ili učiteljicama. Toliko od mene za danas. Nadam se da ste svi dobro. Selam.